Ka First League H Tumung Memorial Football Tournament arja kapra ka bala peniat daka Umsau Nongbri Youth Club kom Library Center kala poino syaka bekut hakaba ka kunhun jaka Umsau Nongbri Sport Club kala yora ekanam ladu jong kane ka Lempung. Lawan penhap perdano ia kane ka Lempung dau ba balajit rani uwei na kiri rong ba ubalale ekibabun ki kambalang hakapo kathan po hibar kawei. Ka First League H Tumung Memorial Football Tournament kabala long ka Lempung bala peniat kerpang kumban sa jingkan mau ya usunyang bala no bat ki kam halang ki bala le dau ba H Tumung bam kuai hadwaru blei ubaderu uwe ne kiri rong ba jongkarat Nongbri. Hakane kasngi penhap perda ya kane ka Lempung la edon langru dau ba min makri uba yarap bor lang pamsyong presiden ka klub samla mission tron ukhun jong ba H Tumung uba rinson mau peniang rang ba snong ka snong Umsau Nongbri lambat kiwe kiri rong ba. Hakajing kun banyak ni ikanam ladu kajing kun jong ka final pedeng ka Umsau Nongbri persya ya ka umping galalong sisa ka bayak haj bormet bat ka bala itnat sisa hadu balapun berngya wat ikipai ba nong petkai nritat hadu banda kutno ka por jong baro arteli ki kela omsyam ladon ki nong tap gol hakaba kajing kun kala kutno dan kajing khat bat de ya kajing shoot ka tai breaker baka Umsau Nongbri kala yora ikanam ladu da sau gol la ar la sami ki kusnam cekinong job badru ya kosong pisa ke ba 10,000 syaka kunhun nong job bat 1,000 syaka kunhun ke ba syak pelim badru iki kusnam simet.